کاخ با شکوه پارفینان امروز یک فضای ادانه داشت. ورزشکاران و مربیان، راهبران فدراسیون و مکتب‌های ورزشی و دیگر نمایندگان ساحه ورزش اینجا جمع آمده بودند. الکی معلوم بود که کیها صاحب جایزه میشوند، چرا که آن نتیجه و دستاوردهای نظررس را هیئت کمیسیه صلاحیت‌دار تحلیل و بررسی نموده ارزنده ها را معین کرده است. ورزشکارانی که در مؤسسه‌های دولتی مکتب‌های مخصوص ورزشی ذخیره المپیک شهر دوشنبه در قید گرفته شدند، آنها قدردانی کرده می‌شوند. برای انتخاب کردن با چنین ورزشکاران بهترین البته برای ما مسئولین ساحه مشکلی ایجاد می‌شود، چون که هر یک از ورزشکاران ما می‌توانند که بهترین ها باشند و اکثرا ما اهمیت می‌دهیم که ورزشکاران ما در یک مسابقه عیناً نتیجه های برابر دارند. به همین خاطر ما از روی خالهای به دست آورده و از روی مسابقه هایی که در دوام سال ورزشکارا داشتن کمیته تدارکات البته تاسیس دادیم. مکتب های مخصوص ورزشی ذخیره المپیک شهر دوشنبه، سرمربیان و هیئت مسئولین ورزش شهر همه سرجم شده به خلاصه اومدیم که بهترین ها را از روی نامیناسیون معین کنیم. در قسمت رسمی برگزاری مراسم جایزه‌سپاری بهترین ها و تشکیلات های همکار در ساحه کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر رحیم و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفیقار گلاحمدزاده شرکت و سخنرانی نمودند. عادلزاده دلبر نخست تبریکات و منتداری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را با ورزشکاران و مربیان و آنهایی که در سال سپری شده در سمت جوانان و رشد ورزش پایتخت و جمهوری سهمگذار بودند رسانیده ابراز داشت که غمخوری‌های دائمی سرور دولت و رئیس شهر دوشنبه در سمت ورزش سالهای اخیر سبب شده که ما در ساحه ورزش به نتیجه‌های بزرگ نائل کردیم و امروز هر نتیجه‌ای که ورزشکاران به دست می‌آورند به پاداش نخواهد ماند. گفته شد که سال سپری شده ورزشکاران پایتخت از مسابقه‌های داخلی و بین المللی و چمپیونات‌های آسیا و جهان 9872 مدال به دست آوردند که نسبت به سال 2023 373 مدال بیشتر میباشد که چنین نتیجه از کار پرثمر مسئولین ساحه درک می‌دهد. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گلاحمدزاده زلفیقار هنگام برآمدش ابراز داشت که سال 2024 در تاریخ ورزش کشور یکی از موفق‌ترین سال به حساب رفته ورزشکاران تاجیک توانستند با خزینه دستاوردهای ورزش مملکت از مسابقه‌های جهانی و بین المللی و بازی‌های المپیک نتیجه‌های تاریخی را وارد کنند. در این میان شهر دوشنبه میزبان چندین مسابقه‌های سطح جهانی گردید که این روند با معرفی کشور و رشد ورزش تأثیر بزرگ رسانید. طبق ترتیب مراسم قدردانی بهترین ها از روی 28 نامیناسیون در سمت ورزش ارزنده ها با جایزه و مکافات پولی سرفراز گردانیده شدند. رخشانه تایغونشو و سرمربی منتخب والیبال زنانه کشور و یکاچین شهر دوشنبه بهترین مربی میان بانوان در سال 2024 دانسته شد. شاهد قلندر و جایزه‌دار اولین چمپیونات جهان گشتینگیری همچون بهترین ورزشکار میان بانوان اعتراف گردید. من اولا منتداری خود را به این تشکیل کنندگان مراسم میرسانم که ما را قدردانی کرده در این مراسم دعوت کردند. من در سال 2024 اولین بار چمپیون جهان آید به گشتینگیری برگزار گردید. در آنجا جای دوم را اشغال کردم و بهترین سال در کارنامه من سال 2024 بود که در جام رئیسی شهر و در چمپیون جهان
با مدال سرفراز گردم و جای نمایان را گرفتم. البته سبب این موفقیت ها دستگیری پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه است که ما جوانان و ورزشگران را دستگیری میکنند که در چنین مسابقه های بین المللی و در جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده و سزاوار جایهای نمایان گردیم. سال 2024 برای ما سال بهترین بود چون که در طول 30 سال دسته بانوان یکچین جمهوری تاجیکستان در مسابقه آسیا سزاوار جای سوم شدند و باعث این نتیجه و باعث اون نتیجه که در مسابقات های جمهوری بین‌المللی نشان دادیم سزاوار این جایزه شدیم. سال آینده باز چهره‌های نو یعنی بانوان ورزشگران رو تربیت نماییم و کوشش غیرت کنیم که در مسابقات بین‌المللی اشتراک کرده استفاده را از دست نداده صاحب سزاوار جای نمایان گردیم. насимҷон набиев беҳтарин мураббии футбол, қурбонмурод шарипов беҳтарин довар ва беҳзод маҳмудов беҳтарин футболбоз дониста шуданд. али бобоҷонов беҳтарин мураббӣ ва давлат болтаев беҳтарин варзишгари сол дар пойтахт эълон гардиданд. ҳамчунин синавбар музаффаров беҳтарин корманди соҳаи варзиш дар соли 2024 дониста шуд. тарғибгарони варзиши кишвар низ аз мадди назари масъулини варзиши пойтахт дур намонданд. саъди исмоилов беҳтарин тарғибгари варзиш дар соли 2024 ба ҳисоб рафт. ташаккури зиёд ба ҳамагон маълум аст ки дар тамоми намуди варзиш мухлисони ашадии футболи тоҷик, мухлисони ашадии гӯштини миллӣ, мухлисони ашадии ҷудои тоҷикистон мисол ба мо хеле дастгирӣ хуб карданд. ҳамвақт мо ҳаракат мекунем ки дар соҳаи варзиш барои пешрафти тоҷикистон ҳамвақт хизмат кунем. мухлисо тоҷикистон ба пеш ба пеш ба пеш. федератсияи ҷудои тоҷикистон беҳтарин федератсияи олимпӣ, клуби варзиши парвиз собиров беҳтарин клуби варзишӣ, муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираи олимпӣ рақами 9 оид ба бокси шаҳри душанбе беҳтарин мактаби варзишӣ дониста шуданд. вобаста ба кори пурсамару натиҷаҳои бузург ва рӯйдодҳои муҳим, федератсияи гӯштингирии тоҷикистон унвони беҳтарин федератсияи миллиро дар соли сипаришуда соҳиб гардид ки воқеан ин ҷоиза барои намояндагони федератсияи гӯштингирӣ арзанда буд. албатта ки ин як ҳавасмандӣ мешавад ба мо масъулини соҳаи гӯштингирӣ ки мо метавонем дар оянда чунин баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриё ва байналмилалиро зиёд намоем ва сатҳу сифати чорабиниҳоро зиёд намуда дастаи мунтахаби кишварро барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ омода намоем ва барои муаррифии давлату миллат ба воситаи гӯштини миллии гӯштингирӣ тавонем ки заминаи мусоид бомонем. давоми соли 2025 албатта ки як қатор нақшаҳое ки тибқи нақшаи байналмилалии федератсияи гӯштингирӣ ва федератсияи гӯштингирии тоҷикистон албатта баргузории як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, чемпионати осиё ва мусобиқаи байналмилалӣ ба хотири дӯстии байни давлатҳо ки дар моҳи март дар вилояти Суғ баргузор мегардад дар шаҳри Панҷакен ва Истаравшан пешбинӣ гардидааст ки итминон дорем ки ин мусобиқаҳо ҳам дар сатҳи хуб баргузор мегардад. дастовардое ки дар соли 2024 буд барои намуди бокс хеле фаромӯшнашаванда буд. беҳтарин мураббӣ ва беҳтарин варзишгар дар соли 2024 намуди бокс гирифт ва беҳтарин муассиса дар соли 2024 ин ҳам боиси ифтихор аст. ҳама миннатдориҳои худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ расондани ҳастам ки барои он дастгириҳое ки нисбати мо ҷавонон дастгирӣ карда истодаанд мо ифтихори онро мекунем ки мо ҳама хеле сарвари давлат дорем ки ғамхори мо ҷавонон мебошад. ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз дидед ки давлат болтаев беҳтарин варзишгари шаҳри Душанбе шуд. ин ҳам бошад дастпарвари муассисаи мо мебошад ки ин аз хурдсолӣ машқу тамринҳош дар ҳамин муассиса буд то
ба ин дастоварди бузург ноил гаштанаш дастпарвари муассисаи мо мебошад. мо ҳозир нақша дорем ки мисли Давлат Болтаев чандин варзишгарои наврасе дорем ки дар оянда парчами ин сарзамини моро баланд мебардорад. ёдовар мешавем ки варзишгарони шаҳри Душанбе узви дастаҳои яккачини мамлакат буда ҳамеша дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ махсусан бозиҳои олимпӣ ширкат мекунанд. дастгириҳои ҳамешагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки сарчашма мегирад аз ҳидоятҳои пешвои миллат, имрӯз дар рушди варзиш заминаи мустаҳкам гузоштааст. махсусан мизбонӣ кардани мусобиқаҳои ҷаҳонӣ дар пойтахт гувоҳ аз оромию осоиштагӣ ва фароҳам будани инфраструктури зарурӣ дар Душанбе дарак медиҳад. пеш аз ҳама ташаббус ва дастгириҳои навбатии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки имрӯз тамоми варзишгарону ҷавонони шаҳри Душанбе ки давоми соли 2024 ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд ва дар чорабиниҳои сатҳи дохилию байналмилалии тавонистанд яъне ҷилвагар бошанд, имрӯз қадрдонӣ гардида истодаанд ва боиси зикр аст ки соли испаргарда соли 24 барои шаҳри Душанбе ва варзишгарони шаҳри Душанбе инчунин барои тамоми масъулини соҳаи варзиш соли бобарор буд, чунки варзишгарони мо дар давоми соли 2024 таърихсозӣ карданд. 3 тан аз варзишгарони мо тавонистанд аз бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар як соли олимпӣ 3 медал ба даст оваранд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ ин дастовард беназир аст. ҳамзамон дар номинатсияи бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, иншооти беҳтарини варзишӣ, раёсатҳо, федератсияҳои фаъоли ғайрикасбӣ, федератсияҳои фаъоли ғайриолимпӣ низ беҳтаринҳо қадршиносӣ карда шуданд. дар соли 2024 мо дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардем ва дар дохилӣ чандин мусобиқаҳову чемпионатҳои дар сатҳи баланд баргузор кардем. мо имрӯз миннатдор ҳастем ки мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе моро имрӯз қадрдонӣ карданд. ин чиз моро водор мекунад ки мо боз ҳам дар соҳаи варзиш кӯшиш кунем ки ана мусобиқаҳои дар сатҳи баланд баргузор кунем. варзишгарони хубро ба воя расонем ки рафта берун аз хориҷи кишвар парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. имрӯз ки ҳамчун бахши беҳтарин бахши варзиш дар соли 24 муаррифӣ шудем ва ин барои мо як мотиватсия ё як рӯҳияи баланд мебахшад ки имрӯз мо аз пештара дитар ҳозиртар яъне ки хубтару беҳтар фаъолият намоем, чунки ҳар нафаре ки ба ин чиз мушарраф мешавад худаш як нерӯ мебахшад ки ҳар як ҷавонро имрӯз ҳар як заҳмати ман ҳам як талоши ман қадрдонӣ мегардад. аз ҷониби дастандаркорон ба хотири ҳамкориҳои ҳамешагӣ ва инъикоси чорабиниву мусобиқаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ ба як қатор аз рӯзноманигорони варзишӣ ва муаллифони шоҳубарномаҳо низ ҷоизаҳо тақдим карда шуданд. телевизиони варзиш беҳтарин шабакаи варзишӣ эътироф гардид. Али Шарифов шороҳи варзидаи шабакаи варзиш беҳтарин шорҳи варзишӣ, Саид Нуриддин Амиршоев беҳтарин наворбардор, барномаи варзишии қавитани шабакаи варзиш беҳтарин шоҳубарнома ва Сорбон Мисаев беҳтарин рӯзноманигори варзишӣ дар соли 2024 соҳиби ҷоиза гардиданд. ҳамзамон барномаи варзишии матин аз телевизиони Баҳористон беҳтарин барномаи варзишӣ миёни кӯдакону наврасон эътироф гардид.
бешакшубҳа ин меҳнати дастаҷамъонаи пеш аз ҳама кормандон ва мутахассисони муассисаи давлатии телевизиони варзиш аст ва ташаккури зиёд ба роҳбарияти телевизиони варзиш менамоям, ки ҷавононро дастгирӣ мекунанд ва ҷавонон имрӯз идея ва фикрҳои бикр тозаи худро дар роҳи амалӣ намудани татбиқи сиёсати варзишпарварона ва тарғиби тарзи ҳаёти солим амалӣ менамоянд. боиси хурсандӣ аст, ки ин аввалин ҷоизаи ман дар тӯли чанд соли гузарондани шоу барномаи варзиши «Қавитан» аст ва итминони комил дорам, ки боз кӯшиш ва заҳмат мекашем то баҳри ҷавонону наврасону қишри ҷомеа барномаҳои ҷолиби варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пеша кунем, то ки ҷомеаи мо солим бошад, чун яке аз самтҳои асосии сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ин самти тарғиби тарзи ҳаёти солим аст, ки имрӯз ҷавонон бояд ҳамеша солим бошанд, бардам бошанд, нерӯманд бошанд ва чун барномаи варзиши «Қавитан» қавитану ҷасуру нотарс бошад. дар умум соли сипаришшуда ба некӣ ёд карда шуд ва нафароне ки муваффақ буданд имрӯз қадршиносӣ шуданд. ин охири кор нест, зеро дар идомаи моҳи ҷорӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилаливу ҷаҳонӣ ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим мегардад. ҳамин тавр бо як намоиши фарҳангӣ чорабинии имрӯза ба поён расид. وطنی باغ و بهاران باشد، وطنی چهچه‌های سلسل و ساران باشد، وطنی شاعری و شعر و شیاران باشد. تاجیکستان باشد، تاجیکستان باشد.